ChatGPT, Meta AI, Killbot, mapilan lamo reni karing top artificial intelligence o AI ang maralasdang gagamita ring estudyante, talapagobra at miyayaliwang individual. At nung lalawin, alos ala na atang tao ngeni ing gagamit AI. Base king multi-technology company a IBM, ag yun ang isimulate ning AI in human intelligence, pauli ning AI, atin na lang kapasidad ring miyayaliwang machine, antimoring computer, mobile phone, ang pong smart devices, akalupa ka ring tao, antimo in problem solving, decision making, creativity, visual recognition, language understanding at miyaliwa pa. Inya naman maragulyang sauping AI king aldoldong pamibiyabiyada ring tao. Oneng bistaman marakalya agagawa ing AI technology, para king educator at kapampangan language advocate ay Joel Malyari, atin niya pamurin kanong kakulangan ang pong limitasyon ini, lakwas king pa mag-translate king amanong kapampangan. Diyan pa nga tsuna yung na yung absent tamong artificial intelligence. Muna dili, uling artificial yan mo, atin niya pa rin talagang yakwa. Metong kinitang nuance na ni metong language. Siya pinakain mo rin translator kang word for word, magasagaya. Para kaya, importante pa mo rin nung ating physical alibro, ang malyaring pikwanan valid ang pong credible resources ng tao. Kasi kalupad na ba rin takala online resources ta mo. At chula, pero maglawya ka pa kasi bata validate me. So metong paralan kayo, validate me karat ang mga santing resources, lalo na rin ang research-driven na talaga rin ang resources, kalupan ng kaya katamang asabing talabaldugan. Joel Malyari ing sinulat king talabaldugan. Meto nga kapampangan dictionary, ang magnasang pasik na nga ning pamanggamit na rin kaya nakan king amanong siswan. So metong yung conversational type na break aki dereng kaya nakan, lalo na rin kaya nakan tami lang magdala. Uli kasi alano rin kaya nakan, nakanano tayo mang santing mga mano, itang mga tuwala na disconnected ta na. So target kong talaga rin anak. Uling ila rin tutukita mong gumamit yung amano tamo. Para naman kang Robbie Tantingco, ay Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ing Talabaldugan, metong yakaring mapilang libro o diksyonarya Kapampangan, ang mesulat bang medinan niyang masabal at manatili ang mabye ing amanong siswan. Dakal na kamigewang Kapampangan dictionaries at grammars para isulong niya ing advokasya, tamong i-preserve at i-promote ing amanong siswan. At ngenipin, ing revised edition na ning Talabaldugan na self-published ng Joel. But if you put all these dictionaries and grammars together, you have an idea how well documented and how well analyzed our Kapampangan language is. At king official launch na ning revised edition ng Talabaldugan, dakal na kano akit bayong salita ring makapamasa kanini. Penikwa ng keng ibagay kay keng panahon, penikwa ng portang bayo, portang mibabayo, retang mayandam, ang portang mga tuwang amanong Kapampangan, penikwa ng kulangan at siyo. Para ka ring bisang mabiyasang mga pampangan, at inyang panagkat imalyari. Yung kaya katamong Talabaldugan, metong yung paralan para agamit tayo, yung dungdungan tamo, yung pisanggunian tamo, yung gamitan tamong reference, kay Aldoldo. So ayan po, available naman po kaya katamong, for the meantime, kaya katamong piling bookstores, ang po kaya katamong Kapampangan Center, ang po pa rin alawa pa rin ng City. May rapat ya ing book launch ng revised edition ng Talabaldugan king Holy Angel University anyang October 30, 2024. Kasabi na ning aktibidad, tinagon lamo naman at mig-perform lading sikat a Kapampangan poeta laureado ari Frank Gintu, Sergio Calayag at Bertong Esponga. Ang poeng young spoken word poetry artist ay Nino Aloba. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.